Christmas al ini memang saya lain ini pun saya Christmas last ini itu kena fokus dengan itu rencana yang kita kami dalam Christmas hari Yesus pakai Yesus memberi tuin pakai lain laut ini cepat ni ini Bible jam ada dunia dengan fokus di macam basic ini pakai ini naik itu ham ini langsung itu pun ada lagi moment Christmas season, Christmas flavor now. Panutin, tema day to day na ito nice ini nanti teka itu hasak ganti ting le, kaya daw le. Kita tu orang ting le, tapi kita tahu tema ini, kalau ada ini kita tahu asam pun ini macam ayo ini bahwa disiplin di kita dunia pada ini ya jadi waktu orang kaya itu lagi lagi itu waktu disiplin dan tapi itu ikan no kaya itu kita tahu jadi dia semua main ini tapi betul ikan itu Christmas pakai Yesus printing food of the country itu diverse produktif di mana sebenarnya untuk ini Bible jam Exodus only look at person and I why you New King James Version why you and maybe COVID yang kita always look over jam song ini bukan aku pilih Yesus pilih isema sakit tuin alabu nalin patina ko din David panwin su Galilee kama kopi Nazareth atiratun David stone amin Joseph ma Zibon ma nunga ni ma agisolin nunga ni pinsu Maria ahi twin panwin su amanu hima aduin sibai Satunno pakayin tawbi numela anunno nehi twin amanun amu hadin alung kimzin alung kimin itabang hilpuna ahitadem atin twin bangin chun amanu sa kichahin Meriam isina mitile pathe dungela nahi chule ben kahinatin
Sapa na hindi tule amin Jesus na sa pinagi ama tu kumlian ding tule tunong pen sapa itiding mahi tule pakai patinin ama tu aku David laltuna api iding mahi ama Jacob so matuma yang sama atun so dia mai aku ding agamin iti chan izong le kichai ani lo imahi ati twin Mariam mangkin sa achun itu iti ham pasal rakane ko ati twin mangkin chun adon in aza thagau the natuma chun chule chunong pe tin bot tin nan nahi le imahi ahun pingding athienga chapa pingding chule en asu pinu Elizabeth in jong ate ngin chapa aboktai ajima aselu chulu agazin tun aku ahita izikina kile athien nama patina dima ahi thilo imacha umlo ahi ani ini juga semua itu dengan kontak tahu dengan dua batu sama nombor nangin kita boleh semula ini apa ini juga hukum adanya saya ingin nama nale ini bola apa ini di mana ini konsepin di mana konsepin Mungkin jom nama tema kodi kejibin saya ini nama dia nama si ya pakai Yesus pindah fungsi anu Mariamin kita tak apa panggilan tu orang kira anu tentu nongya dari nak itu nah itu kesim kau di mana ya nama tu ini nanti mah itu pun nanti mah kamu ini dulu sini lagi jadi bukan nama di mana mungkin apa ini orang siapa di mana cerita pensil atau dingin angkai itu kau mungkin masuk ya semua fokus into Samsung dan itu panggilan isi tahun sudah dan masuk pintu Elizabeth Inzong ate mungkin cepat amukai ajiga isi muncul agak tu amukai api punya punya pasangan itu komunikasi isi kami tidak pati na di ma ahi thelo di macha unto ini sampai ke sini so
alum mo na ding ahan sa ding atu ham sa ba mission he also give a rider na iti a rider to them na so bino Elizabeth job kung sauta jinga jinet tani de ko ma kung sa so ama no ai tai ti me dia ma de ga so do mo ma ati ni ma abo ko ati na de ni pa ati la ma ni so me ke jo isin de so me ke la sa ya he ati ni de sa he ako ko ati na mo na cha isai no pe ma ni la ko pe ni so ati na de ni ki ma cha ha sa ko ko ati tu version da ma chu NIV a chu ati chu so chu asi ati la ki para chu chu alo I feel like going in concept body significantly version wa details personality group ko transform basically for with God nothing will be impossible again NIV to is complete for no word from God will never fail for the word of God will never fail English is the person for nothing will be impossible with God it's a person of elevation apo so kapeli ati maya ati ni tu pi ai tu asu tu ni de ni ai lo de a feel like ko ata sa mai ko ni pa sa ni wa kasi ati ko ma ka tu ni so ma ka tu pi ai lo de mai cha isi singa ikila na ati ni ki ka ta fu mai ko ni ki cha pi lo de di also ga ko ni ra ni mai de It's Tom Songnessy as Songnessy as but really Mariam Papa and opponents. That's who into Elizabeth. But he didn't get a bola, Nihimina, get up a bola, actually him. No way he guiding to the child in it's a child also, but he is a part in the life. It's a different to who are there. Who is that? I have in there. Lepola, California, Lodi. Video Satan. The Hingapore, Dr. Gida. Personal to saving, deep saving, is also the kind of we are saving to up only heads are. None. It's a kind of it's what I did you we have the kitchen. But you say, he says, I had to kitchen. I know what it is. It's in the Monatu but in Yellow up to 8 of time, I think it's here. Our Sisa who are I in Akipana, Onakipana, Kalisuna, Pama, he must have I mean, it's a normal to Patinin. Gabriel, Madam Oma, Assyria, Patinin, Patin to be easy to Ahim, as it to Ama, strengthening Patini, again, some powers. It is strengthened the body, it is the
da ke na ma ki hong se na a ki mo ni mo ti convince awal ala ti lo wa jo me chu ku kha cha kha ke ba chu vele a ke ni iti pakai Yesu kuma su na iti la chu vele Abraham akibat David akibat ai ma so ai Yesu pakai Yesu Joseph insu David insu insu iti adinga pathin cha mu pin dinga chu amma de Abraham suma chu ai insu ane iti chu thunun loya chu ibi kitan apa Abraham to Sarah chu chani lo ni de na ko so ko ama ni mang chu wa Elizabeth sama chu upar ho jawa hi cha de loi ka se le Abraham chu sa tin ka na se ta Sarah chu so ge so ko na ki na ni ni a hi ama ni chu pa ke ni pa the ko a cha ba ba se api na itu yang berkaitan dengan sa lesila atau main soal dengan itu itu macam mana main atas atas ini itu kamu kita ada itu basic begin Israel kan apa sekewa contoh ini Israel soal aman awam lawan asli itu kama we are listen we ho Israel ati wa ana ho so kem ke no ti yo so ngai na ama ho so ama bu na ade si a so la pi chu ne ahin si ma ti Miriam in convince na ai so nang smart pa ta so ahito dia di ma ahito be ti ko ne ka ro pa ni ni si ma nang su pakai Yesu be ni ana convince itu a context to Christmas decide ahi ewa tam zo in Christmas mo ting le Isaiah 1:3 na Isaiah ko jang pe ta ma for unto us a child is born again. It's look at it is a piso, iti ebham ani kelo iti katsu patini iti ensi mam dibajo. Isaiah tin bajo kana season iti upending ham iti bihim ahum pending ajo bihim perspective pakai Yesu ahum pending ajo. Look at it. Ati isi religione iti sedang bihingin na bigay pa so ahin su ke ba ba so bihingin na ni si ba so biham ko le be ma isna za ku ma za ku ai lo le ko mai lo ke ba so social cultural biham parameter ini itu aso media so media so ana no pa teatro ana pakenin ada bola tu kama dia Elizabeth aksini pakai apa yang sana aksini soalnya Bible tu Abraham tu Sarah tu aksi teknoma cari tu akhirnya sahin soalnya pakenin kita bihin kita Israel itu anak Musa patut diketahui kami. Isi bagi pada ayat itu tuipi akes lama zona biar dengan impossible. Nah, ayat itu referensi kau ni. Nah, ini rolling ayat di ayat itu.
phiên này của thì ba trăm thì cho ý giống là Old Testament ke video New Testament na athenin silkidan bihinte abet sa nong na so pakai Jesuin Lazarus awal pa Lazarus bili kita so pakai ko na trong so jam taksan na tujuh na taksan na subuh itu le subuh pa evidence Old Testament na New Testament na imumin ale isa pada so wa olam kai la mo chu ichi luk mo ha ta sa na si ki chu ya it is a beacon of hope for all believers ye chu ichi Gabriel chu atu se me na ichi to se thai ko kai Yesu chu alam ni ko me na la ta se Yesu me la ba chu ta ko mi te ho min ne ro le ta sa ni ti ta ki chu ki su la ku dong chu ta mo na me te ai lo extreme ki ka ai cho la za ma mai ti na ti ha chu thi a hi ichi pe ham ta san cha te di la chu ichi word hin ala ichi Bible verse hin ita san na pa su ni chu le pa thi ni ni te angai lu ta chu angai lu te ma chi la ko lo ma chu se a le thon ko ki pa chu ma de na dong a he ti win ichi ye chu tua Christmas ta ta ha ni tua tema Christian ki tua jong su ichi hi ta ki ta su na ki pa su na tao na patini asa na san no ham dia ilo ma pa me ki ilo ko kai wa da su ichi pa hi ita sa no hindi ahi lo de ichi ita sa ma hi lo de chu patin to sa to wa se intimate relation na ai pi patin to ki nai na ni ma su i ma on ki i ma i mo lo ni ya si ai chu kichi patin to i ki nai si ma patin na i mo din nga ka se ma so ma ha ta ta mai cha bi ta ta ke te ko bi ta ta ai ya chu patin to i ki nai na ni ma chu kichi si a chu lo de la a di lo pe ni chu a lo le patin to ki man na de ma a le ki close na de ma chu ki pi ma ya na ya chu e ma ya chu asu la na ki pala chu patin mu a de ma chu ya abuli ki a mai ni ki buli ni na de ma chu simple pe chu ya Bible chu ta pa chu ni de ichi gap tu ita asa suma ilung suma ai lo le ina ka wa su ho ke wa ya le su ichi wa lu sa sa tu si ki tu ita asa ma de ichi tu ita asa ni ma tu ya wa pa chi ni ta na asa ki ma ai lo le ide ko apo la de ma chu aki ko de readings ita asa so ma chu amo ko de da na nothing to ai de chu ate ka na chu ni se ya de ka pi na ma ke battery ham ta chu isu ko de le me ya pa en ichi battery su ma chu ni yo ase positive negative wa chu o se a chu eka awati su ko de le or si lang yon le fa ai ichi mihinga ro chu ichi ta bang chu ava na dinga energy le tha hi bi pa chu e wa so ma chu ichi cell negative am positive wa chi a chemical wa chu fa dinga ichi ma na dinga chu a thien bible chu ani sa si ma ai
ale iti bible jam bible ju ni si ju ema hote atu isim si bible na wa ta tu le bible dang so na sim tai me so sim tai iti bible ai iti avel bela sima no tu asuna Beatriz Selfuma iti kemi validi yo iti selfa ju emo ju emo on iki iki sude no mai iki sude poina di paso ti ma e do nomin ati ju pati do iki ko connect lo ai de pati in tila ko de kita sa lo English ki mo na itu bihingin akaka nga ito de Old Testament na New Testament na kami ya itu ilang demo itu bihi konte iti mai ke jujur tua look bung kata som de saki ta san ja de so patien ju kita san be na kalau kata ni iso sa be ali ju patien ko ani ko patien tu aku na Awal loading on board ina julet ta asana him julet kinet na mi pewin julet patien chu ki chat na jong lungge din ni mo na aye chu nagya ro ham proba bukhana chu mendal chu chansi ki ta the fear of the Lord is the beginning of knowledge fear ati patien head ati boy pati head ni ma chu knowledge ati pati ni ki cha ki mo ati na iti chu to ai ho chu cha ite ba ala chu chong ma ho mi pati ti ma yo se mo ti pa chu ap ki cha lo ba le ko ya su ki cha ni ha ti chu ka ni jong le ma ka da ngai ni na pati ni angai ni na pa chu e ku sa we ti pa chu strengthen our faith, our love in God, our trust in God. Jole ta zona. Iti pathinin imajong si abo dia ibola Satan ayole dia pun ke maju impregin. Itu agak ni. Agak pun dia su iti we have not been able to gain victory over evil. Ita asal lo si wang ai lo le ita asal lo le patienin biham in han ti mo le isu lo cha le hom ke wa hi ni aso I connect I lo ni ai ti lo su ke lo phenomenon su de iti Western countries na ma pastor oil na tam pati tu se wa ju iti chang ni iti ho nai adin ki win ya ma sa ma ni ema day living on in as ta sa ta ma eme pati ko ma be jo win na ka ta se ni ma ya ma sa ma ni hasa ni sumna pa ya hasa ni insum hasa ni nubaki pa hela ai no le insum ne la ki pa I het ki mo na ima au ti ai no le man ti ta ti mo no ma yam challenge ki sa in le ka ti ko ma du ta ta din ti he din siong le yam ima individual personal transformation ima holding at man sa ani si lakata si mengla chu iti bible chamin pakai ji suyong api ni chu anam ne ahi suyong ne emo Christian wala chu biham evil idol dia pun ha na chu so ni ma iti pandem na foundation na chu ani dunia trong sa si in
Jujule iti plaka se mabati. Pakai relationship isi ngaming waju Bible se mamain. Loi pa Bible study Bible nama expert waju. Pai sa piu ju campaign. Anisi Bible jana se tingi. Lalu ni mosin sipi ati na lagi Bible. Teka ni mama asay dalam aja gospel apa nulang abang ni Old Testament aja simun tidak ada maksud siurin jujur le Bible isi mai mau percaya sama sama bahasa ini maksud meditate on the verse that you are reading. Nah, contoh dia tu Nasim kompensi ini asli nama Bible ini nama ini dia cakap Bible jangan bisna tadi tu hiam betul kolon ye lu ada tu apa nama isi nodi ini itu baby plan sunia isi maya tu meditate on the verse to apply ani na juga model dia memorize them. Bible tells us aku chapter usage my heart in behind. Teka ni mama mati di mama ni kita tahu ni kita memorize buat ini nama ye. Ibiji nama itu memorize iki bola aja, iki bola ini tu. Ema sesuma aku lo pasu looking to it's a Bible time ibarat apa tu ayat ini ya tema itu aja jadi asma asmo negatif positif aja ya kalau kita tahu aja lo pasu Bible time tu memorize ko din ani ni aja ani di ko ni ajenin jauh switch on you want bawa atau cuma azim cepat tu tamasa mai lo ema fagau tu isi Bible jang tu ai bo tin tin tu le pathi to ikinai ni ema tu isuma isi to optima sam zales ko jang sam Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Nah, itu bagi thought, iki memorize lima, lima kalau dah itu bawa tu, anointing dia, emang dia tu bawa tu, itu Bible cang, Bible ke, tu ti bawa tu, emang buncaning. Ema Bible is automatically as in control. It's linked to the Sumasi of the truth of Panua, Aseli, Nama against a total seat of the game. It's automatically under the truth. He'll see now their tempers. Ayatu ilungsu emang harus maju, tapi ini sih kayak sih maju. Itu diham agak sama ayat itu. Itu le itu isim doa Bible jangan maju. Ahi itu sana emang apply for anything. To apply to your life. Jika minumah James cukup mengancam ni asal masuk. Be doer of the word, not hearer. Tapi itu cuma si bebe yang iluin atau betul atau biisin atau koin nanti Be doer of the word.
Itu ikat Matthew kung sige jang so ni na so ni na nga ti sige ya ni Hindi aso isim no o ihat no so ema ni ko ni ma ati apply no ai it is very likely we will miss spiritual and eternal life. Ati na na ay ju ati ni na kasi ma tao na itaw ti ito phải đâu vậy thì ilungsu the heart is empty. There is nothing to for God to look up to. This is it's all to apply for the isim zinga itaw zinga ni tao mo jang ima scripture itu in tao atin na another way is praying your way through the scriptures that you will guarantee answers to some prayers and more than to pray more and more atin kinai che atin yesu atin it you have to never to atin ko ang lo li ma so iyo so ke thano de ben ali de ma ai lo become down na tao sing na so even in it reinforces so le malasa so share with others it to what is important so ahead also bidang share body adi in suma na sa family de ati na jitu wala ko Deuteronomy na suma asay ba share with others pakai Yesus na asay ba ba asay na disciple ba go to all nations, baptize and teach them, and teaching to observe all things I commanded you. I am with you always, even to the end of the age. Ako busy hindi ipi bagay ko level dito. Tumiya lang ako Christian hindi na ibigyan ko solta sisi ko kakin. It's now ang mga siya tumiya ayo. It's para tu para tu so chat na tu ke wala ayo. It's also it's along to pake ko na it's a okay so it's a moment ipera tumiya it's pakai Yesus building building achangpa ke parna ahin ko pas pakai Yesus building ke wajah kinawa mo the inner heart mo dunhin suthi nadile suhana ding ama to iki so ding mas it's message also ahin ko tha adi chu adi ya che look mo khatang sam message bele देखा इजराइल चाहते चुना हम आते हैं देखा ना हम वाचुला सोच के दिन अदम होतिंगा पचीनिन अमा आंसमा अल अमा मीडिया अदे ही लोला आजो इचिता बमा मेसेज के भी आओ ना ये जो के तासनवा अतिशय कसिवा ये जो अब कोई मयूर से pasuk ko din ni ni as na ai lo achai na as na chu ke ready barrier chu we have reinforce strengthening our faith it's ya say ta it's tu ya immediate as here not just
platform from messaging part everything Israel ta te ki lo ni ko ingani ma ta senani ma this is for part again ita sama ada pakai itu ai ti asu organizing ni mo ita ma kami asa na itu tahu dia ma kami ni kita ni ko jo wa jo tahu ma asa ma ba de ji kita na ai lo ni kita asa na jo di ho la ayo so asa me dingin pakai za ni dunia ini pakai pipa que va a utilizar para ele se não se vai